Io e whaataua. Lala fo ilale na te le na vaveina e ita. Ai kau keika sole o fo io mo kwa i kele a fo o rika ke rokai. Yes. O te le io teimi au whalongo ma ua fo ini tala vave fo i rika. Ai ona o afionga le tua fo mai one e anga salai. Ai ona o afionga le tua fo mai a e ita no fo ilalo. Ai ona o afionga le tua fo mai one i ngoto le la o e ita. O afionga le akuanga i le upunga. E di ongi e le ongi ala ngā upu. E le ongi muanga nganga hoi. O afionga le tu awane i ngoto le la o e ita o ingala. Nga kau punga mai wa kau vela mai. Ya o te whaarongononga ku ngai whamai musmusunga a leanganga. Ia sili o na leo o lo loto na i lo se isi lava mea. Awa o le mele la kupu ya oi asiaka e leo inga lo loko au leanga lo maraua mio. Ioi. Ioi whapena. Ai okay ka. Awala valanga e se mai langa okay ka. Yeah. Okay ka. Okay ro fo ika langa o le tangata. Tangata soifu o le tangata ola. Ai o le controllinga la o le ika. O inga determinai. Pe yaingi a fionga le tua o ola yaki oi. Ke loa ngafi. Yes, ananafi. Ela foi atu le tala le nei. O malona matou o pu ele matou o matou pese ma sia vaenga foi. Matou o e tautua le mauta foi le o nai tangata matutua le ngosi sila mai. O si kasi la le atali ia Ivan. O Ivan e no for GI. GI cleanliness amisa cleanliness east. Mako o maila mai Beachland. Ma jola mahana ma Ivan mo jo e momoli ia I follow my godfather mo jo le ngole a o fa so ko nga kupur melia o mo me lo va ai ka nga ma ko e ika e ko fo inga lo wika le la mo jo mai we are filled with joy ke lo ha pesa o loku pesa o se loku le angafi o matua i fatu muina o le oli ma le fia onga o se matu pese o we le ia do pese ai onga o le avango misa malanga oskai samoa ia faftaya Ivan o mau ai ona o already o io e sia friend tinaya lupe hiol masiona tolu o io e ina mau atu e pese mare ngalo ia kia o le malanga ia oskai samoa pisi misa i la sutona. So I have to find a backup team for it. Yeah, umailo. O walu lo mau. Yeah, so ya o ko fa fom ya ai nga vi ia ile tu ila fa fom. Anyways, mako mai lo ma to lo yole. O fa to lo isi o fa na ule na ma to bo ya na ma Ivan. Tatu wo mo e fesita to wa. Tatu wo mo e fesita to wa me ai sta to lunch wa wala ka le udi. Mo modelo le o Ivan. Yeah. Ai ma o ia ngar wenga le ofisa ma ko filifilia lo le topis ma ko filifilia lo le topis vo le leji ai le fish and chips ma nga ya le topis mo ke o vetu lo le i se va ka ko wenga follow my godfather ai le level a mato wo o ji ai at vili mai ia le atowa ma li wa ya le emergency that I have to go to ai ole ama Fetaui il porkalame to liliu e ale le sa godfather ai ma fa mato fa wa we mato ma te adula fe lolo tangata le tono le topis ma do o kale mato fishing chips kamba fo ngale le snapper me o fo ngale a te fia o si fia o ko de kere ngo ia ima mato mai lo mato safa e u la lo patua e u nga i ile entrance e o mai tangata ton ya faya ya le mato tu lo le fa fonga mai le tu mato ai ya mato tatalie ya mato tatala no nga ile pese nga le nga fai ma fa manu ya mato loto o te le lo pola le te mina savali mai el tangata lea savali mai sa waru ko o le tangata na sau o fatua au lo muni ai o lai failanga upa
o ke lolonga anga le upa ngala koe piki e alua tua va ai te auto nimo ai talu wai wale ese option ngala ko ale halu no yalu te tonu o le mau te ai le maso lo le ko lo ko ko urga kale o tanga tele te tala no atu ye se tasile nei o tanga ta pito sili na faitala leanga ya te ai wa levanga fia sau ko yalo ai langala o le lavi e ulo kua fa pia ai a fo i merkanga ka fa kau e fo isa o mai yo fori tu so o te lo han tua ele mfengo ulo langa sau kong ai a sau lai fo i fa fo o ngo ulo lo le langa o le pi fa sanga sanga la u sa fa o le awa lo le mantu me ai ma mantu no fo wa umale le wa amatan ai o te pa tu lo fa pene ai sa vali mai martangata malo o tilo tu. Oh my god boy. O Mr. Ngango. Dai ele o puloku. Ele o polotu le nga e vevela ku la. Ku so inga ke lo e o tele lo la nga le o se angelu. Ai o ke pa ku fa bengi. Ai o mai lo maritanga ta sa vali mai mau u mai le topis fa bengi. Male. Or kasi de ngai ka ngaka fai kala leanga ma fai post leanga ele vevela kele la nga lupe o le alua puroku ana tu te sila fia mana tua ta sila tanga te fai ana tala o mai le o tele to o isa mo le mela o ke fia ka isa mo ma la fa fonga mai o fia fa langa o le o ke le plan o ke sau ke fa so le mela o le ongo sa o le ka ma le ongo sa ale wo ke ia wo sau ha o manga kuai lo wanga lo yete un fa mtala na filmelia savali mayali tangata o te pat ele o lo fa tasie e ko rua le nga mako ele o man mala mai tamati il kanga kala anga o ke pa tu fa benei ai o mai malo ace se malo ace fa fonga mai ole te i hana ma Ivan. Ira kanga karinga a wale ai mangisi kongor topis wale waka ape o matoe o matole sa fai mai le la mai. Manai teine to lua. Ole tasi sa moa ole isi tonga. Le nga rudue. Anga o fa sanga ko fa pengi fa me malo is. Oh isi malo my man. Vai ma ele ma sa ukala o fa nga o ya le fai mai angkala. Vai marie ko roko. Wale vai mai o de sa fa ima Ivan ya mane tu Ivan si tamai ele titi si tamai titi a o kingo Ivan all up is sa Ivan le mo lunga ko me kiki na o fa sanga mai lava malo is vai marie o fast o fast mongi ala ukala o fast fa mo mole ke ko fasia ka ika ia o fast o ke mo ia o ma fast o ma mataloa on fai mai talanga ile HRPP ele le yar ko fa fonga mai o ko HRPP yanga o tangata ngutu pi o nei amakalo o le la te ile va e makwa ke ia Ivan ke ihana ir kanga kale ku mai male leo te moni mai o fast ma fast o kire ko o fa ko ya o ko ku ulo malo ya ni let ele ai for one tele fa sa ukala a o le nga ro pula ko ale tu mai le lima fa jalofa le ai ma so fa jalofa and I admit that le lungot por kana le vangu mai le lima fa karofa mai ke mai malie wa o tiro to fa pe nei man tu mai o le fa to a mai wo fo i mai le ma ngai o lo loko ma faila o fa ma lo si o mele sa mato ya a ole ua tu mai stasi o tangata e la vea ele lisi la top 10 o tangata pito silin tau Faleaiga ia ta o kilo ale la ku ai o luma ma fa penge ile lima nga ku wa ko ku ila longa lima o fa ku ngango o le lo e pole ala o me ala fa ya oi oi a vai ko ya oi wa ve ese ro wika e pe u valofa muki vale ya oi
fai la utala nafi ele sem over e ui le fe kaui ma lo le fia ia fa makalanga e fai ia kia ai ele fa inga le ngor manga ia yo le mele sama ko ia yangi ai sau inga hat e au kango ka uma yo le fai langa upa ko e ka uma ele o ia lai ku ele o la ua lai ku o fake page le le ama I did not even ask madua i pula le tu mongia sa moa makua i pula le mea la lea o te whaia tupea ma o whaia tupea a e loa e leanga mea whai ngā ruenga a e loa e ke mai a e loa e ke pala a ai ku u le kaukala o le nutu i le mea e le o i ele malosi ele se mengupu ai nga mori mau ia se ofanga ulenga maku ai fakas se mangu e ke ngofa ku e vai o ye le mangi kanga ko i ai to te sila fia o to Samoa o mea ia ngo ma fau wai ele fainga ka le fainga o le fala ele fainga ka o vai fa to vai le se uso yanga talu mai le more than 10 years ago ma ko ngā ruru e fu nengo masanga ngo fa a wo vai so le po mai ka you know I've seen him wo kilo I saw him yesterday wale ole ngango le sa o active ma losi or kai mingi wa bakua wa you know ele fa o to tango lo fa ta lo fa ia o fa ka lo fa akuso por kiki wa mai mau ka ko mafukanga ngo ko kala ngole ana telo ele ne utala leanga apa wanga la kala ngfai o ele si tanga te se lu fai kala leanga o ke le lo po le ala o meo se ya o rua moroko o rua ioi ia le la o rua mai ngai rua ngofo wa le fato lo le I ti ai ele mama o le wo lo ia le wa ese le ngari ile wo ngai fai mai ma mouthpiece ole HRPP Samoa le o fai mai le mau ko vi inga a ole lo pe le sa pingia mai me ia ile lo fe lo kas la o fai o malama ole ale mele o tupu ale o toi foi mai ai fai le upa la fai langa upa yo ero ese mai ai ofisiri a kui si kenge ko nga ia ma ski ki Samoa nga ia wa o le vanga fa mai ki ski Samoa leva yang kuku I boleh vanga ready naga le mea aya wa levang kuku ofat the reason being nga musu nga mga ose o ese mo fa ko ai wa fi we kuku va kula ma lili le upar kanga kare nga fai o le au ke sa fa u ke le ya ese ma ko ngor Faleaiga fosia ma sa ulenga sa fato au ta ua foi fato ai loi foi le na si vaanga na fato ai loi foi le hana wa le e loi hana le loa pay ai le loa who's behind o fato le ungari ko ngwa le o nga lope